najvećih idola, osim Novaka Đokovića, koji inače mnogo predivan čovek, kakav moj ćale, on je super ispo. Znači, stvarno, obožavam ga, on je sve što mi nismo. Ako ikad ima, volite vi Novaka, gledate? Da, pa da, jeste ikad gledali svoju kevu, dok urla na TV, dok igra Novak Đoković i shvatili koji ste promašaj od sina? Svi kad gledaj kevu kako urla na TV, onda se okrene ka tebi, a što ti ne možeš ovo, i na šta ličiš, bre. Novak Đoković je najbolji idol koga mi imamo, ne ulazi u skandale. Ne drogira se, ne vara ženu, ne kurva se, ne radi ništa, znaš kao, ludilo. Ja gledam njega i shvatam koji sam ja govno od čoveka. Ne samo ja, svi vi, pička materina. Svako od nas da se sutra probudi kao Novak Đoković sa $150 miliona, niko od nas ne bi bio u fazonu, idem da ne jedem gluten i vežbam 6 sati dnevno. Svako od vas bi bio u fazonu, idemo u kafanu da je kupimo. Ja bi bio još gori, čoveče. Ja da se sutra probudim kao Nikola Đoković, teniser broj 1 sa svim tim parama. Ja prvo bi raskinuo s mojom devikom. Onda, ne bi bio s onom Jelenom, ona je divna, ona izgleda kao princeza. Našao bi neku raspolu sponzorušu. Jebo bi je na oba načina koja znam. Onda bi googlao malo onako na internetu i onda bi došao i rekao kao, Dušo, danas probamo analno. A ona bi bilo u zonu, ajde za Srbiju. Onda bi ja prstao sa mozgom, jer svi muškarci imaju taj deo gde samo prsnu u jednom trenutku, gde krenu one najgore stvari, ono što krijemo od vas u svakom trenutku. Onaj deo koji krijemo, ako vi ženi kad budete mogli da čitate misli na 2 sekunde i pročitate šta se tu nalazi, muškarci bi bili mrtvi 3 sekunde. Znači, ti najgori delovi tu, samo bi došao kod nje sa kašikom i rekao, iskopaj sebi oko da te jebem u lobanju. Onda bi rekla, neću, ti si lud, nećeš, dobro, odem, izgubim od Rodgera Federera, dolaze novinari, Nikola Đoković, što si izgubio, evo te, pa znate, moja devika nije htjela sebi da iskopa oko da je jebem u lobanju. U tom trenutku, svaka sponzoruša na planeti Zemlji bi iskopala svoje oko i krenula da me juri po gradu. Jelena Karleuša bi napisala knjigu, oduvek sam želela da budem kiklop. Drugi idol koga mi imamo je Nikola Tesla. Mi njega obožavamo, stvorio je struju, sve to, ali onda naučiš neke stvari o Tesli i u fazonu si, brate, ko je đubre ovaj Tesla bio? Ste vi znali da je Tesla mrzeo cigane? Sad ste zbunjeni, kako Tesla mrzeo cigane? Tesla je mrzeo cigane. Tesla je bio lik koji je posvetio ceo svoj život da napravi struju bez kablova. Uvijek im treba malo. Drago mi je malo. Uvek je u fazonu, kao imao je neke kablove bakarne, jebote, izašao jedan dan, nije ih imao, rekao je, mu jebem, sad će, pa nek ukradu vazduh kako mogu, pička i materina. Drugi lik koga mi volimo je... Skuo sam se, brate, bili. Istopio sam se, izgirosio sam se. Da. Našu azbuku je smislio Vuk, znate o čemu pričam? Azbuka, vi koristite delove. On je smislio azbuku i mi njega svi volimo. Imamo ga na novčanici, mnogo dobar čovek. Jes? To je to. Ali morate kapirati, on je stvarno bio velika pička. Je li on tu azbuku pravio između 2 srpska ustanka u Beču? Mi ovde krv do kolena, oslobađamo se od Turaka nakon 500 godina, dižemo ustanke, maksakr na sve strane, a on sedi u Beču i kao, slušaj ovo, Ali dobri smo u sportu, jel tako? Smo dobri u sportu. Jel pratite olimpijske igre? Ko prati zimske olimpijske igre? Stvarno? Vas dve pratite zimske olimpijske igre. Svaka čast. Ja obožavam zimske olimpijske igre. Zimske olimpijske igre su gde gravitacija pomaže. Gravitacija je tvoj saveznik. U letnjim olimpijskim igrama sve što radiš je protiv gravitacije. Baci koplja, ono ide gore, pa će gravitacija ga spusti dole. Baci disk protiv gravitacije, skoči u vis protiv gravitacije. Na zimskim olimpijskim igrama, šta god da se desi, gravitacija će da te spusti dole. Ja obožavam da gledam, uvijek su oni skokovi kao, evo ga Jorgen Fjorgen i on skače i skače i otpala mu je jedna skija, otpala mu je druga skija i Jorgen Fjorgen pada i Jorgen Fjorgen više nema kičmu. Jorgena Fjorgena ćete gledati za 2 nedelje na zimskim paraolimpijskim igrama. Jedina svrha zimskih olimpijskih igara je da napravi igrače za paraolimpijske igre. Zimske olimpijske igre i rat u Ukrajini.
Jao, kako ste lagali kad ste rekli volite crni humor. Ne, ozbiljno, ja sam uvijek se pitao kako izgleda, znaš kad pravi onaj bobsled tim, kako izgleda paraolimpijski bobsled tim? Jel uzmu 5 Nik Vujčića i napune ga onako ko pes bombonice, ko redenik metaka, kako se trudi da se ne smeje, uživaj. I samo ga gurnu onako i kao, vidimo se na dno, gravitacija pomaže, on kao. Znaš ko, ne, uglavnom sportisti koji dožive neku povredu krenu poslije da igraju na paraolimpijskim igrama. To je uglavnom neko pravilo. Zato ja mislim da bi Michael Schumacher bio stvarno dobar paraolimpijski skijaš. Prvo, ne moraš da ga pitaš za dozvolu. Možeš samo da lažeš da je rekao da. I onda ga zavežeš za one skije. Na vrhu i kao, samo gledaj okolo da ideš ovaj put. I gurnaš ga dole, baciš ga. Zajebavam se. Ja, ne, ali drago mi je, samo se svi smete, ima slike, nema tona, ali to ćemo poslije da pričamo. Da. Ko ima decu? Ajde da vam sad zasiram život. Dobro večer, Skopje, kako ste? Jeste dobro? Odlično. Odlično. Dolazim iz Zagreba, iz Hrvatske, niko nije savršen i Inače dolazim iz Varaždina, preselio sam se u Zagreb, živim 5 godina u Zagrebu, znači preselio sam se od roditelja. To je veliki uspjeh kod nas, to je veliki uspjeh kad se makneš od svojih roditelja. Je li ima ovdje neko da živi sa roditeljima, neka zapljesne? To je taj težak aplauz, kao da, mama još kuha doma, da. Ali uživajte još kad stignete, meni fale moji roditelji, fale mi one situacije, ja vjerujem da proživljavate takve situacije, vraćate se negdje oko 3-4 sata u noći doma, mrtvi pijani. Dolazite ispred stana, prvo niste 100% sigurni da li je točno to vaš stan. I onda vidite da je prezime slično sa vama, ok, možda je. Vadiš ključeve, treba ti 15-20 minuta da pogodiš onu vražju bravu, otvaraš vrata, ideš kroz hodnik, pokušavaš biti što tiši, a zvučiš ko horda divljih slonova da prolazi. U tom trenutku otvaraju se vrata od spavače, izlazi van mama, stisnuta ko suvuljaga bulja oka. Ima još onaj reljef od posteljine na faci kako je ostao. I kao i gledate kao, koliko je to sati kad se to dolazi doma? Pogledaj se kako izgledaš. Ja da se pogledam kako izgledam, pogledaj sebe kako izgledaš, monstrume jedan. Tata, jesi to ti možda? Ja ne znam. Jo. I najluđa osoba u familiji, moj deda. Ja kod njega u Zagorju spremam se za van, a u Zagorju nemate nigdje ići za van, išao sam u šumu i pita me deda kao, Gorane, kamo ideš? Ja rekao, deda, pusti me, idem van. I on, ne, sim odi, posluhni me. Ovi tvoji mladi vani, oni ti se alkoholiziradu, drogiradu, jebedu po parku i to tak bez kondoma s golim tak mlatara. Goran, tebi se vani svašta može desiti, zato ti ja lepo velim, ostani sa mnom doma. I možete pretpostaviti, stalno sam bio sa dedom doma, deda i ja smo pušili i gledali smo televiziju i pretpostavljam da je kod vas isto. Bilo šta, ja se jako ljutim na reklame zato što nikada nisu realne, nikada niti jedna reklama nije realna. Evo za primjer, WC papir. Nikad u niti jednoj reklami za WC papir niko ne sere. To mi je full bitno. Hoću vidjeti neko kako se posore i reći, kako će sad očistiti ovo, evo, da čega. I kad očisti to je to, kupit će taj WC papir. Nikad nije tako. Ne znam da li ste gledali onu reklamu Zeva, Ceva, ne znam točno kako se to izgovara. Žena po stanu traži mačića. Ja rekao, dobro, možda mačić sere, znaš, neka čudna reklama. Dao sam im šansu i sad ona hoda po stanu, traži mačića. I sad nađe mačića u WC-u, mali spava na WC papiru. Koga briga? I šta to točno znači? Ako je mekano mačiću, bit će i vaše guzici. I ko briše guzicu mačkama? Ja ne razumijem više. Zbunjen sam. Znači, hoću realnu reklamu, hoću čovjeka koji je isti ili veće konstitucije od mene, kako sjedi i sere. I to je to. Stvarno se štedio, nema glume, cijedi se niz njega, stvarno je gadno. I sad uzima WC papir, briše guzicu, baca u školjku, to ne trebamo vidjeti. Sad uzima drugu turu papira. To me zanima, koliko ga je nabrao?
Ja uzmem 3, presavinem na 1,5, taman da ne probijem prstom. Koliko puta se desilo? Znači, uzima, briše, okreće prema kameri, savršeno čisto i onda se još osloni na to. Znači, tako hoću da su realne reklame, bilo koje reklame. A da malo pričamo o baki. Baka je luda, baka uzima heroin i Ne, ali svaka baka je nas učila neke stvari kada smo bili djeca. Sigurno su vas učile one praznovjerne stvari. Znate ono kad je kazaljka na satu, kazaljka, strelka na stelki, jel znate za to? Onda to znači da neko misli na tebe, znate za to? I sad, to je simpatično, ali nije istinito. Nije se desilo u 1,5, strelka na strelki, sad su svi uvijek imaju jedno te isto kao, ko sam to misli na mene, ko je to? Nikada se nije desilo da je zazvonio mobitel, ti si kao, molim, javiš se na telefon i čuš s druge strane kao, hej, to sam ja, da, mislim na tebe, da, želim biti s tobom do kraja života. I to se nikad nikome nije desilo. Onda ima još jedna stvar, a to je, ne znam da li ste čuli za to, ako pripalite cigaretu na svijeći, onda umre jedan mornar. Jeste čuli za to? Ja to stvarno smatram kao zajebanci, u društvu sam i kao idem pripaliti cigaretu na svijeći i nekom ide kao nemoj ubit ćeš mornare, ja sam kao boli me kurac, daj mi svijeću. A neki ljudi su stvarno ozbiljni oko toga kao, ja u društvu idem pripaliti cigaretu i neka cura kao, hej, nemoj radit to, moj je dečko mornar. I misli si, zašto ti je dečko išao za mornara ako zna da postoji šansa da će umrijeti ako neko pripali jebenu cigaretu na svijeći? Ja bih rekao, jebe što ne idem. Uvijek velim, i onda ju pitam kao, još mi samo reci da ti je dečko pušač, znaš, mornar samoubojica jebote, na. Uvijek kažem, znaš da je to nemoguće, jer da je moguće Pearl Harbor bi se riješio s 2 šteke Marlbora i svijećom jebote, niko živ ne bi išao. A sad sam baš spomenuo more, trajekt, to jest brodove, pretpostavljam ste bili kod nas na moru, evo sad vas zovem, dođete kod nas na more, stvarno je super, ali svake godine kod nas se desi nekakva nesreća, grozota, dođu Česi pa se utope, ne znaju plivat. Onda imali smo jednu groznu katastrofu koja je meni bila strašno smiješna. Ne znam da li ste čuli, to je odjeknulo svugdje. Negdje trajekt, okolica Raba, naši otoci, zaletio se drito posred plaže i meni je to bilo jako smiješno. Zašto? Zato što u moru je bilo 100 ljudi, na plaži je bilo 200 ljudi, 10 ljudi ozlijeđenih, niko nije vidio trajekt. Svi su rekli, došao je iznenada. Trajekt! To je naše najveće plovilo koje imamo na moru. Stvarno svi Slovenci stanu na taj trajekt. I to je najsporije plovilo na moru, odmah poslije pedaline. Ja ne razumijem. Kao šta se desilo? Kao navodno krepale su komande na brodu. Kao šta je bilo gore? Kao kapetane, krepale su komande, šta da učinimo? Ništa, pripremite se za udar. Ali kapetane, idemo prema plaži punoj ljudi. Šta? Iznenadit ćemo ih. Vidi, ne miču se. Da, ja ne razumijem. Užas. Ili oni ljudi koji su bili u moru. Znači, u moru si i vidiš da ide trajekt. Nije vinska mušica, vidiš ga jebote, koliki je. Bar one plutaće do kud smijete plivat. Kako su oni reagirali dok su ga vidjeli kao? Ma neće, to on samo u rikverc ide. Dodaj loptu sine, šta si se usro? Jel neki klinac objašnjava kao, tata, vidi ide blod prema nama, tata vidi kako je velik. Ajme, katastrofa. Kad smo već kod seksa, mi muškarci stvarno imamo problema sa egom. Žene, vrlo lako da nas možete razljutiti, bilo koji komentar, stvarno bilo koji. Imaš mali kurac, popizdali smo. Tvoj tata je bolji u krevetu od tebe, molim. Ali ima jedna grozna stvar koja sve muškarce nas muči. Ne znam da li ste ikada otvarali onu staklenku krastavaca. Znate onu staklenku kad otvarate i taj dan baš ne ide. Baš taj dan ne ide, ti otvaraš i ne ide i ne ide. I onda dođe ona, bilo ko, mama, žena, bilo koji veli kao, mogu ja? Naša reakcija je uvijek jedno te ista kao, ne? Gdje si ti bila kad sam ja piksa otvaru, pička ti mati? Odi po krpu, skliže mi se. Mogu ja? Odi po krpu! Evo, ruke mi se tresu, odi po krpu. Ona ode po krpu, ti molim te, otvori se. Dođe sa krpom, ti si kao, evo sad. Hoćeš ja, imam to! Ne ide, tvornički je zapekla, ne da se otvoriti. Baci u smeće.
I onda ona uvijek uzme tu teglicu staklenu i napravi sljedeće kao. Evo ljubavi. I naša reakcija uvijek je jedno te ista. Lako sad kad sam ja rasklimo, sad bi ja otvorio. Debela si! Uvijek. Žene su slične, žene se također daju razljutiti, jako lako se daju razljutiti. Vi se žene date razljutiti samo ako vam se kaže jedna riječ. Znači, samo jedna riječ i sve ćete poluditi. Tako da nazovete ženu ili curu imenom svoje bivše cure ili žene. Neke su već samo neka proba. Nema gore stvari od toga, kao Ivana, Maja. Volim te. Gotovo, ta kurvetina, Ivana, nema kraja. I onda sam shvatio još goru stvar od toga kad se zajebeš više puta za redom, kao Ivana, Maja, Jasmina, Filip, mama! Antonela! Sretna nam godišnjica braka. I uvijek pričaju o tome kako mi muškarci stalno razmišljamo o seksu svake 2 minute, to nije istina, razmišljamo češće, ali kod žene je drugčije. Žene ne razmišljaju toliko o seksu koliko pričaju o seksu. I sad jedan dan ja sam se našao sam sa sobom na kavi i dođu njih 4 koke, prijateljice, sjednu za stol i počnu pričati o svemu i dođu do seksa. Ja sam se u uho pretvorio i sad priča jedna drugoj kao, znaš šta, Ivana, ovaj moj jučer, znaš kako je grimasu napravio kad je svršio? Ja rekao, zar smo do tud došli? Ja priznam u ime svih ovdje mužaka prisutnih da mi prilikom seksa, to jest orgazma, napravimo grimasu. I šta se naime dešava? Mi naime vodimo ljubav, sad ću vas sve izdat, muškarce. Mi, kada smo blizu vrhunca, usporimo, kako bi mogli još izdurat bar 10 minuta. Ali ne, ona te odmah hvata za vrat. Nemoj stat! I onda moraš požuriti jednostavno ti. Dođe, ja stvarno priznam. Ali, stvarno priznam. Ne, ali jeste vidjeli kako žene doživljavaju orgazam? Jeste vidjeli to? Žene doživljavaju orgazam kao da si ju spojio na gradski napon od 220 volti, ona se sva trese. I kako to izgleda, isto vi naime vodite ljubav. I sve je savršeno. I odjednom izbelji oči ko lemur. Kao da sam se u Vukija pretvorio. Kao rrrr. I odjednom se počne tresti, ja gledam da se ne počne dimit s nje. Znaš, što će ljudima reći? Ne znam, neka žica je spregorela, otkuda ja znam. I onda nakon te agonije izgleda izlomljeno na krevetu ko da je egzorcist demona iz nje van izvukao. I onda onaj zadnji dio koji nikad neću shvatiti, dođeš do nje i veliš, ljubav, jesi dobro, nemoj me dirat! I onda smo mi stoke kad zaspimo, da. I uvijek mi muškarci, uvijek tražimo, muškarci, žene, svi tražimo savjete da budemo bolji u krevetu, stvarno da budemo bolji. U društvu se hvalimo privatno, kupujemo knjige, kama sutra, prek sutra. Uvijek tražimo nekakve načine da budemo bolji u krevetu i internet je prepun stvari da budemo bolji, ali nisu dobre stvari. Čitao sam nedavno najgluplju stvar ikad na internetu. Muškarci najčešće greške koje rade poslije seksa je postavljanje pitanja. Kao, je li ti bilo dobro, jesi li svršila? Ne, ja da sam pisao taj članak, ja bi ga totalno zakomplicirao. Poslije seksa, bam, anketa. 5-minutni diktat. Daš je A grupu da ne prepisuje, ajmo. Prvo pitanje, je li ti bilo dobro i jesi li svršila? Pod A, da. Drugo pitanje. Vremenski, je li ti bilo dobro? Pod A, ti si pastuh. Pod B, zaokruži A. Kad je počela Francuska revolucija, čisto malo da ju scimaš, zašto si se opirala i da li ti smeta što smo rodbina? Znači sve u jednu cjelinu, kao ja svoj nastup. Hvala vam ljudi, ja sam bio Goran. Puno hvala.